Haumahat hürmetli televizyon karavasalar, haumahat hürmetli konaktar, tanışayık, kavuşayık, gayle kurayık. Anlausa bugün bizden, kirme bizden türünde dimsiler. Akadır tanışıp giteyik. Yolanan tayip olmayız, on yaktan başlayıp giteyik. Gülgüne hüdhizge rahmetiniz. Rahmet. Haumahat betagızda dimsiler. Bizden Respublikadan dimsileri. Min udem sağışım menen Biryan rayonundan, udan havan havlab ötkenmen, ravım Biryan tibet hemde bulayında, udem əles üfleyeşeyim bana bir 4 tiftenen artıq indi. İsim familiya kadar aytıp bitiriniz. Gülgüne Raskolova bulam. Rahmat. Min Svetlana Seyitova bulamın, Elşehir'nin İdris ağılından. Үзем мен ырыуына қарайым, біздің ауылыбызда ырыу араһы бүленген, шул бір ырыу араһы мұңашларбыз. Әлшей Мәргәндің 7 улы болған, 7 улының бірі Идрис. Идристен 3 ул болған. Құтлығұжа, Алтынғұжа, Юмағұжа. Мен енді Юмағұжа нәсілінен боламын. Афарин, рахмат. Мұна еткенде Әлшейде Светалар көбі бет. Мына Света менің курсташым, Света Хакимова, әлі әді сынапта бек популяр есім шекілді. Қатын қыздарында. Біздің ауылдағына 5 Света бар. Мына айтып тұрған бет, шылайдыр. Афарин, рахмат. Айдағыл қаршы команда қауыз берейік, рахметіңіз. Мен Флюза Искакова, Беларит районынан, Иңзар ауылынан. Иньяр ұна ұла өскен, көрініп тұра Иньяр өскенға. Афарин, рахмат. Рахметіңіз Бекбай. Мен танысайық, қауысайық, әйлі құрайықтың жетәксігі бүгін алтын термәге Dimçilerimмен, Yaşlar Türkümünün administratorı, WhatsApp Türkümlerinin administratorlarымен алтын термәгә килдегенде. Удем Әбиел районынан Нахмут авылы Кызыл елгаһындағы төшеп Олыгыртауда уйнап үскәнмен. Карагай кыпсак арауына. Карагай кыпсактармы монда? Афарин, рахмат Бекбай. Күрсәтергә рәхмәт итегез. Мен Ралия Пипилеева булам. Сыгышы менән Кыйргәдер районы Таймас авылынан. Әлеге көндә Өфе калаһында яшәйм. Рахмат. Рахмат Таймастарга. Хөрмәтле димселәр, хөрмәтле уенчылар, хөрмәтле кунактар, уенга елгас, уенда башлайыктыр, шулай бит? Беренче һорау ошолай яңгырай. Дун-дун-дун. Тәү караштан нимә эшләйдәр? Гашык булалар. Әлбиттә димсегесенә. Шуны белмәйдә. Әбид алкышлайбыз. Гашык булалар. Менә бит. Бик мәйтләнде мин. Bir qarı kurudan qaşıq bulam doğam qızlarga. Şul yağı meni şəp tebe bit. Dürət qaşıq bollar. Yaşı yetip öylənmə yürügən kişiler yazın osub kilgən nindey quşqa qarab, kilesəgin yurağal basabız. Nindey quşqa qarab. Ayst. Alası. Buydaqtar qarab yurağan quş. Nindey quş? Yaz günü biz nindey quşlardan qaytqanın kütəbə. Din birisi bulur. Sıyırsıq. Qarğalar. Sıyırsıq dürüst bik. Sıyırsıqdır. İşli kurhə. Şul yılda öylene, işhed kurhe, öylənmə yenə. Alqışlayma degitler kızlar, sıyırsaq bolda bal. Keleş alırğa, kiyevge sığırğa, öylənişirge ündep. Tire yakta don algan kişi ol kim bulayındı ol? Yavsa, dimsi. Dimsi, yavsı. Dimsi. Dürüst, birer tenkayızlık alqışlayma kızlar degitler. Öylənişirge ündevse kişi elbette ol. Hed, dimsiler. Afarin alqışlayma. Bir balağın tışqa alıp kız yurtuna kim gile? Yavsa gele. Basabız mı? Kınıpkağa. Bana qaraqadar kızlar. Bikbay, bik iteqetligini aytip, yılmayıp qınıp, tüymege batkan sen qasqırağında koydu. Buna ayt turya kişisi gerek. Dürüst, yavsa gele. Birer tenka şunu olsun alam ediyor kızlar yigitler. Alqışlayız kızlar. Buna aytkanda dimsi menen yavsını butarga yaramay. Buna elek ben itleyim ol. Kadir da ol bik king sunday popülerlik algan balaqты halalar, ulu ağaydar kiteler barıp kızga buna көрүнүп тур 50 aydan kelgen bir balaq iste, ikinci taşta dürüst. Yavsı burun keleş bilen kiyev bepis sakta utkarilgan toy disik atala. Kulak tişnetau. Toy. Бәпес тойы. Бәпес тойы дөрет алқышлайды. Kulak tişnetau ikimse. Тауғас тақлақтарын тішеткенде, демек бір-бір. Бишік тойы деп атала бұл. Бишік тойы. Аңлашылды ма? Аңлашылды. Яусы йыхан, яки нисік кияуға сығырға деген комедияны кем ядыға декен ол? Найылға айтбай. Дұрыс айылға айтбай, алқышлайды. Афарин гүлгіна. Мына бет дұрыс айтқыла қойды. Вот, білі, қырын ейнай. Қыз кішіні
Нисе урындан тыйырға керек? 40 урындан. 40 yerden. Yürünen tüy. 40 yerden. 40 yerden. Tayıp durmağın evet. Bir tane kahve kalkışlayın. Kalkışlayın, aferin. Abına yanısa utkarılgan yaşlar toyu. Bir gerekte Sovyet sorunda oldu. Popülerini ne dey toyu? Kazal toy. Dürüst. Korranın gülgüne kızdı. Kızdı bol gülgüne. Gaylele kayısaktan imer sıltırap alayın da ol. Hau tava. Hau tava. İki komandalar bir erkek kadar. Hau tava kaşık ayak dediler. Evet dur. Buna Uruslarda krestный отец dediler. Krestная mать. Başkurtlarda. Kim dediler ikanı bilemez mi? Bilebe. Kıyamat. Dürüst kıyamet yaki murunduk atay dediler. Murunduk esey. Eslay mı? Bize Buna kıyamet diler. okup gideyim elli. Kıyametlik yaki murunduk atay murunduk esey. Yaş gaylege bala karaganda yardım etirlik bire tuğanların kursilerin alganlar. Bir takaydık alkışlayın. Afarinler. Buna betlisti hikirtkende nime tip hamaklaylar. Tatire git tatire. Kızım. Kızgışı, kızıma kilir 7 kişi, 7 kişinin arasından alıp getir bir kişi. Tatire git tatire alın. Pista hayır. Sana bunda kızım kız kişi. Kızıma kilir 7 kişi. 7 kişi gelip yirmemin alıp getir bir kişi. Aminin sayım olsa getir kayna. Kızım kız kişi. Kızıma kilir 7 kişi. 7 kişinin arasından alıp getir bir kişi. Nide şahit ettim bit. Bir tankazdık. Aferin. Aldın mı tankazı? Yok, almadım. Buna aldım. Bir tankazdık. İrindin, yaki katınındın yenge hekim bula o. Bas. Kayınbike. 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 Biktine bektir. Bikmay kalaya geldim bunu. Dürüst kayınbike. Dürüst. Buna yartı yenge kimdiki diyenler. Kayınıştıkı. 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 Buna niye sınıf diyenler? Burun hoğuş bulup durgan betinde, разные восстаниялар bulup durgan şul vaqtda, eğer de ağahı yaudan qaytmay eken, bundağı mal kilgen qalımdı bermesi üçün, baylıqtı bermesi üçün, qart bohala yengehe yaş kayınışını evlendirgenler. Anın turahında bik motor yer var. Birisi yenge kurayımda hovuylap qaytayım da tiberlap ilap yerlağınları var. Şay bulgan? Aferin, birer tankazdık, iki komanda kala, birer tankazdık birge ayttık. Qazaktardagı dimsini tanıtkan bidəviz. Bu bildəli yengil hora, avur hora tügül. Nime iken o? Tanıştıra. Rahtamal. Yok, bidəviz. Parlı yüzük. İki barmakka, dürüst, iki barmakka kiydirilgen yüzük. Buna karağız, buna. Gördünüz mü nide? Ahedin işlep yok mu? Buna belip koyuyoruz, şunda yatağı bürüp tügül. Demek zakaz birege gerek. Birer tankazdık, kalkısay bakınlar. Afarinler. Akadır eydaget. Tankı hanap giteyik, başlap giteyik, un yaktan gölgüne bir beketli oturalım. Yine karam yılmaya gilen. Dedik ama da şunu dedik. Berau, iki elektro balkıp diye oturağız. Üsau, dürtau, bişau, altau, yetau, 8, 9, 10, 11 alkışlayın. Ana dedik kan berau, ikau, üsau, dürtau, bişau, altau, yetau, 8, 9 tanka. Ayda klub hakkında, udiget hakkında onların nişke buluşka tutunurga bulup gittiniz. Tanışak, qavsa, gayla qoray demselігіне осылайды başlap gittim endi. Бүгінгі күнде интернет сілтері менге көп мүмкіндіктер асты. Махмұт ауылы түркімін төдіп, алып барған осырда ауылымда 100-ге якын яңғыдақтар болған асықланым. Ауылымда 209 йорт есеплені. Махмутта? Әйе, Махмутта. 209 йорттың 34-сі бұш тұра. 93 йортта парлық әйлі. Хикен үсті яңғыр ират, қатын қыз, әм ауылы инейдер яшай. Сонun için ауылым бөтіп баратып, ауылым артабан өсесін, ғайлелер хан артын деген мақсатта 2016 жылдың октябрь айында, 2017 жылдың июньне теклем Таныша Қаусай ғайла қойрақтың кеселерін ойыстырдым. Көбірек яңғыдақтарды таныштыру мақсатында февраль айында Таныша Қаусай ғайла қойрақ түркімен бұлдырдым енді. Оны контактта, WhatsApp'та бара. Ул вакытта үдегет өйлөнгөнүңүзмү? Мен үдем Давид. Башкортстандын немчилерин, танышуу түркүмдөрүн, киче өткөрүп берүүчүлөр бирге туплап, шунун максатында 3 август 2017 жыл Республика кемелинде форум өткөрдүк.
Şu Әбиел районында үтті. Şu Әбиел райондағы форумды Күгәрсен районы көтеріп алып үткәрді, Баймақ районы қалағы үткәрді, Бүриян районы. Башқа райондар көтеріп алдылар ма бұны? Әйе үткәрге тілектерін білдірділер, әлі мен юлға өріген не ей финансық. Мұна бет аңлауымызда Димсе, Димлей, ол финанс сияқтан бек бай кешете ойлайды. Беден түркімді контакт апарылар, WhatsApp апарылар. Одноклассникта и былай Димселер іштей, танышай қауысаяқтан. Бірақ өлі ақсаға іштемей, бүтті өлі іште бірейдер, әр бірі өз іші бар. Буш вақытында осы таныштырумен шұғыланылар. Яңғырлық көрініш глобал қала ерлерде социал проблема болып тұрайынды. Түрлі себептен арқасында яңғыз қалған қатын қыздар һәм бойдақлықтан арналмай жүрген еркектер әр кімдің таныштар арасында бар, туғандар арасында бар. Тәрбие болған башланайынды ғайленен, атай-сейден тұра. Яңғыз балалар күткендерден. Яшы еткен балаларын иәлі башлайту атай-сей хәстерлерге тейіш. Ауыл хайын вес яңғыз ирдер де көп, ең көбейінде ауылдарда ирдер көп, әр ауылда. Қала ердерінде көбірек нейдерінде. Қатын қыздарда түгі 2-3 оқу йұрттан оқу бітіп, кияуға сықмай, ішке төшіп, үйленмегендер, кияуға сықмағандар да көп. Өзі түгі іште бергіз бұш вақыттарыла жоқ. Қатын қыздар башта карьера ішлеп өтедер енді. Әйе. Сынан ғана қарар бұдыдырақ. Яңғадақтар мәселен хәл ету мақсатында сол ауылынан башлап республика кемеліне тіктім, осы танышай, қауысай, ғайла қорак, демселеген яйілдерді менде. Мұна танышайық, қауышайық, ғайла құрайық. Танышабыз мы? Қауышалар ма? Ғайла құралар ма? Қауышалар, ғайла құралар. Бір ақыллығына бір ханым айтып кетті бет, бұл дүниялай 2 ауыр нәме бар. Өлім һәм яңғызлық деп. Яңғызлық Құдай көрәтмен, ең ауыр нәме. Яңғызлық, кескілік, ярай түнде ай бар, әбет. Әйіртен сәкенге халық құрашырға кемің бар? Шулай да енді, әбет. Ғұмыр өтіп бара. Шынан ол яңғыз яшаған кіші үреніп те кетті шекелі. Әгер шул яңғыз кешілерге барған, алар мәшақат көрелер уже хине. Хинен мына аларға барға сөзі қайда отырға, қайда батырға білдірге қорқаған. Алар өреніп кетелер шулай айтып. Шулай енді. Ғадет кейлі. Мына осы хауытта алып келіп, мына осындайырақ қойдың ма? Ол айта ол. Ешлеп онда қойдың. Оның мына урыны осында. Шунан мен өйдім әдірек юнеліш алдым. 22-ден 40 яшқа, 45 яшқа теклімдерді әдір бізге иптәштер үйлендіріге керек. Сөнки олар детородный возраст деп аталар, шул возрасттарды үйлендіре керек. Әміна уже әйтелер ол онға бар, онғансы бар, үйлену, күйлену, үсінсіге үйленуде оят түгіл тейдер шой бағала. Балаға бар, ендері бар екен, алар үсін қайғырмат керек. Бізге мына шу совсем де үйленмеген егіттер, қыздар, фатир күтіп үрімәндер. Ештерді үйлендірі керек бізге. Мен шайтып ойлайым енді. Бұны әлі сама бойынсағына әдің үйлендірген, қауыштырған, несе ғайлы бұны әдің сама бойынсағы? О қатты бик күпті түгіл ол. Шулайда. Бір 16. Әлі кесе қана бұтырдым 16. Точно 16.Ысынлап, ешеп атқандар. Әйе, 16. Афарин. Айда біз светалла таңлап кетейік әлі бәл. Әсмета немелер әйттерге әлшей районы хақында бик ынтылып ұлтыра? Менің де ауылда бойдақ егіттер бар. Әйе. Енді ауыл енді ол? Идрис ауылы әлшей районы. Мен енді мына неменен ойлап отырдым. 11-ші елдан башаным бұл ішті. Юлдаш каналында Нурия апай Абдуллина һәр шаршамбы көнде тапшыру алып бара торгайны яңгызактар. Һәм инде Нурия апай бит инде безнең якташ. Мин инде үзем дә уйламаган yerдән безнең авылдагы егетләр кызларды таныштырырга ният менән шылтыратып игълан биргәйнем. Шуннан башланды шылтыратулар. Район исендә. Район гына түгел, бөтә Башкортстан шылтыратты. Мен инде ныклап 4 ел эшләнем. Әле генә сак кына әзрәк кәметтем таныштыруларны. Мына ошо 4 ел самаһы исендә төрле хәлләр булды. 20 яшьтән башлап 80 яшькә кадәрем олы яшьтәге агай апайлар белән таныштырдым. Төрле хәлләрне күрһәттеләр. Адак гаипләп тә йөрүдәрдер әле. Гаипләп йөрүнеләр. Алып кайту дигән. Мин инде 1000дән ашу анкеталар булды бит инде. Миңа Башкортстан гына түгел, сит регионнарда шылтырата башланы. Хатта Мәскәү, Петербург, Татарстан, Американы әйтеп тә тормый инде. Силәбе, Оренбур яклары, Пермь яклары бик һәйбәт булды. Эшләү миңа үземә күрә тәҗрибә булды ул. Мына дөресен әйтәм, ондан артык бар таныштырдым.
Һәм үдегез яңгызыгызмы? Мен үдем Ә бuna яңгыз. үдегезгә шундай попутта килеп сыкмаймы бере? Сапожник без сапог дигәннәр бар. Әйтәләр, һин бит шул кадәрем ир-егетләр менән үзең анкета алып бараһың, неужели һин үзеңә таба алмайһың диләр. Юк инде. Юк миңа охшаган. Дөресен әйткәндә, әгәр дә һин ошо эшкә тотынһаң, һинең икенче яртың нык көнсөл яратмайсак. Вакытты сарыф итәргә аңа иптәшеңә кирәк бит инде, һин күбрәк кешегә бирәһең. Бuna безгә килгән кунаклар күстән әсер килмәйдәр. Яйыр, ябыю, әлшәйдән бер яндан килеп безнең команданан бuna. Инде номермы, инде 20 быюмы, карайбызмы, тыңлайбызмы? Йырлайбыз да, кумызда уйнайбыз. Әйдә без Света башкаруында кумыз тыңлап китәйек. Ул Мәскәү районында хатта бәйгеләргә катнашкан шулай. Әйе, бер түгел, ике тапкыр. Һәм китербез әле. Рәхмәт итегез. 20 безнең турына. Oltun alkalarım hındı alarım miken olka. Oltun alkalarım hındı alarım miken olka. Udime bularım miken kalarım miken yatka. Udime bularım miken kalarım miken yatka. Hörmətli televizor qarşıları, hörmətli qonaqlar, hörmətli dimsələr, birinci tur. Oştuң белән tamam. Алда икенче тур көтә, безнең белән калыгыз. Тагыла кызыграк буласак. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхней одежды для взрослых и детей. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена в торговом центре «Башкирия» «Лайфстайл-центр». Башкорт энциклопедияһы гыйльми нәшрияты Башкорт энциклопедияһының 7 томлыгын русса, башкортса һүҙлектәр һәм башка популяр гыйльми басмаларҙы һатыуҙа тәҡдим итә. Өлкән әҙиптәр һәм әҙәбиәткә яңы аяҡ баҫыусылар иғтибарына. Нәшриәт тиҙ арала ижадығыҙ тупланған, һеҙ теләгән форматтағы китапты баҫтырырға ярҙам итер. Белешмә өсөн телефон 251-02-27. Беҙҙең адрес Өфө ҡалаһы, Революция урамы 55-нсе йорт. Hörmətli televizor qaраусылар, hörmətli dimsələr, ikinci tur. Birinci tur kim sosoraq дип аталһа, тимәк, икенче тур kim башлырак дип атала. Әлегә безнең уң яктагы команда 2 тәңкәгә алдарак килә, тимәк, һез башлайыгыз. Халык ижадынан башлайбыз. Халык ижады. 3 тәңкә. 3 тәңкә. Гөлгәнән өйрәнгән кешегә яна шатырдап тора. Хырга туенда, шундай туй бар икәнен беләгезме? Хырга туенда 2 яктың батыры майдан тоткан. Әгәр һәбәне кыз батыры алһа, кыз киләсәктә Байбисә исем дәрәҗәһенә ия була. Байбисәнең ире нимә эшләй алмаган икән? Варианттары шулай. Өстенән икенче катын ала алмаган, айыра алмаган, тукмай алмаган, кунакка бергә йөри алмаган. Беренче вариант. Байбисәнең Беренче вариант. Шулай итеп, Өстенән икенче хатын ала алмаган. Дөрес, мона бит өстән кәһетлек алкышлайбыз кызлар. Өстеннән икенче катын ала алмаган. Шулай ук калын малын күпме теләй, кыз атаһы шунса махрай алган. Әгәр дә егет ягы еңһә, ул сагында Байбисә өстеннән икенче катын ала алган икән. Афарин, хайлайбыз. Мәдәният үстер. Таңсулпан Гарипованың, Димсе Қарсық Меңзифаның 2 яш йөрәкте кавыштырам дигәнсе, уларның атаһы менән әсәһен табыштырып, кавыштырып, куюы хакындагы Ямгыр көткәндә дигән музыкаль комедияһы кайһы кала театрында шаулап, гөрләп барды. Варианттар: Истәрле тамак, Сибай, Салават, Туймазы. Стәрле тамак, Башкорт дәүләт драма театрында дөрет. Өстән кәһетлек алкышлайбыз. Хайлайбыз? Тарихты алайык. Мына, һәм дә Өстәнкә. Өстөнкү. Әлегелә шул баягы хырга туенда кыз егетте күргәс охшатамы, юкмы икәнен ишара ярдәмендә белдергән егеттең әсәһе бер туфтак кымызга тәңкә алып кызга биргән.
Кыз кымызды эсеп, тәңкәһен алырга тиеш булган. Кыз егеттең әсәһенә улын охшаттыуын нисек белдергән? Варианттар моны күрәгез. Тустакка тәңкә алып кайтарган, кымыз коеп, тулы тустак кайтарган, тустакты ыргыта уккан, тустакты каплап койган әйләндер. Кымыз коеп, тулы тустак кайтарган. Абына хәзер тыңлагыз. Әгәр дә кыз егетте охшата, әсәһенә киренән кымыз коеп, тулы тустак кайтарган. Дөрес җавап һәм дә тәңкә һездеке шандарак. Айлайбыз. Спорт булһын. Спорт каралай. Вот бик бай. Шулай та утыра спорт диде гой. Спорт өстәнкә булды бит. Кыз күзләгәндә ак тирәк уенын уйнагандар. Кызлар, карттар, карсыктар, малайдар киемдәрен алыштырышып кияләр дә егеттән касалар. Егет күзе төшкән кызы куып тотырга тиеш. Үзе хайлаган кыздан башканы тоткан хайын егет нимә эшләй? Башына сиртеп ала, хак түләй, наказ үтәй, авылдан кавылып кайта. Кайсы вариант түләй кызы? Хак түлей. Нимә дип әйтеп куйдык? Хак түлей. Һәм һездән җавап. Хак түлей. Хак түләй куялып карайтыр. Үзегез димсезләр, үзе уялагыз. Эсеге бер шулай уялага димләй алмаягыз булай уялып тора. Әдәрәк уялсам булырга да кирәк. Алкышлайбыз кызлар итә. Сайлайбыз. Табигатта. Без бит бер яктары. Яктарынан килә. Табигатты алмак дигән инде. Табигат өстән шулайдыр. Әйе. Борын яратышып йөргән кыз белән егет озакка аерылышып торырга тура килгәндә кавышуды нисек юраган? Каенга сук элгән, янәш үскән 2 яшь агасты ишкән, күпергә йодак аскан, я булмаса ташка исемдәрен сүкеп язган. Янәш үскән 2 яшь агасты ишкән. Мин үдем авылыбызда күргәнем бар. Мин үдем Әбдүлмәмбәт авылынан Бөрьян районында. Без элек доступный була торгайны. Но лесниктарны осал булһала без дә бәйтеп китә торгайны. Мин шулай дип уйлайм. Һәм дөрес уйлыйм. Күпергә йодак аткан ул Өфөлә генә бар ул. Бөрьяндә йодак атмыйлар. Бөрьяндә тоталар да. Ике кайынды бергә ишәлә куялар. Һәм үскәндә һездеке. Хайлайбыз. Әйтә фән булһын. Фән. Фән булган. Безнең өчен фән нимә инде ул? Башкортстан газетендәге Димсе рубрика бик киңел хора булды. Буйдактар танышайык, кавышайык. Булды әзек булһа. Ак аваз, я булма йөрәк менән йөрәк кавышын. Бар алма. Йөрәк менән йөрәк кавышын. Буна бик бай әйтсән исәк әйтә алды. Күрдегезме булай? Күрдегезме? Бик бай әйтте йөрәк менән йөрәк кавышын тине һәм үстән ул алып куйды. Афарин. Ират. Әйе. Алабызмы тагыла берәр харада әйдә? Әйдә, уйнагас уйнайык. Кеше һәм ямгыят. Өстәнкә. Сергей Руденконың Башкорттар китабында беләһегез язылганса, 19 бабатта башкорттар нимә эшләй алмаган? Үз ырыуынан, волысынан кәләш ала алмаган. Тыва ят һәм 7 ят буынга өйләнә алмаган. Казак кызларына өйләнә алмаган. Колак тешләтү ялаһын үткәрә алмаган. Казактар урлаша башлаган гәнешне. Шулай булгас. Ана уйлагыз. Казак кызларын ярай, без гелгенә без еңеп утырмаyak, еңләйек. Казак кызлар үз урыннан волысынан кәләш ала, кан алыштыру булгас, алмаган була. Һәм һезнең вариант. Беренче. Үз ырыуынан, волысынан кәләш ала алмаган был хәл 20 буатка тиклем үк хакланган. Казан ханлыгы таркалып, татар һәм башка халык башкорт yerine ябырылгас, башкортлар бик теләп улар белән туганлаша башлагандар. Һәм өстәнкә һезнеке кызлар. Әдәбият һәм тел аңлавымча өстәнкә шулай бит. Әйе. Айдардың кыйырһытударына Сәлимә үзе үлгәнсез зарланып барып үлде. Емеш еңгәм генә башында ашаны, бигрәк өгітләп димләне шул. Етмәһә Айдардың олы бисәһе үзе бит әле. Кайта килеп димләште. Был үзек кайһы әсәрдән кәмһетелгәндәр, ыргыз, мәңгелек урман, хавыр кумта. Һәдия Дәүләтшинның ыргыз романынан үзек. Сәлимә Айбулаттың аса өстән кайда кызлар. Афариндар.
Әйдәгәт бuna һез өндәшмәгән автордагы бит хәзер һезнең менән һөйләшәбез. Бұл ішке мен давно тұтынғаны, мен электен тұтынғаны, потом ташларға тура келді, сөнки тұрмыш иптәші менен қызғана башланы. Йөрмә ташла булышыңды дине. Шунан миңа нык кыйын булды. Нык кыйын булды. Миңа һава етмәгән һамак булды инде. Сөнки авылдарда йөреп, инәй бабайлар менән танышып беттем. Алар мені өзінің баллары хамақ көттілер. Мен бұл ішке керінен қайттым. Көп кіш айты, ақса алағығыдыр енді, мұна төлейдердір әдіге, мұна... Дәші айты өлей тұрғайны мұна бейін? Жоқ, ол хобби хамақырақ. Ол сенің яратқан ішің. Вақыт өтімнен барыбыр ол жүрекке, мұна көңіліге тыныслық бермей, мене бұл ішке керінен қайтырға тұра келді. Бuna yaşap gittiğinde ol hizin olsun bir gerek lezzettir indi o көңілге, солай mı? Әйе, мұна бит. Сөнки һәр бер кешене һин якын күрәһең. Һәр бер якын кеше ул һиңа прям агай, апай хамак мұна шу хәдәрем нимә кәйнетен. Бuna hizin үзегезнең шәхсән генә күп тише гыйлә буна хәзер. Минең апару. Исәбе хисабы бармы? Юк, мен ханамайым. Якынса. Мен онда үттеләр инде. Буда улар менән аралашагызмы? Аралашам, Аллага шөкер, әйе, аралашам. Сакыралармы? Сакыралар мен йөрмәйм. Яңгызлар күп дигәндә буна хәзерге вакытта буна һезнең базалар исә кеше бар буна. Апару кеше бар. Шулаймы? Һәр берегездә шулай. Мен һәр берен ханамайм. Базымда бермәмдә юк, мәсәлән. Мин үзем сарфан радио менән миңа төрле йөрдәрдән, менә Силә белән мин бер егетте өйләндердем Паймак кызына. Ул тоже һәйбәттә инде. Үземсә каванып йөрәм, туйга сакырдылар, ягелек кан басымым югары күтәрелеп, юк барып булман инде. Бара алманым, менә Силәбәгә туйга сакыргандар инде. Өйләнделәр. Менә әйдә һедлә тыңлап китәгә әле. Мин WhatsApp группаһында эшләйм. Мине WhatsApp группаһына сакырдылар да, Альбина группаһына, Уфаныга тоже башкорт группаһы. Ул вакытта давай поженимся, хәзер башкортчага әйләндерделәр. Үдем танышырга утырдым инде. Башта уларга өйрәттем, как мин предприниматель, фотоларын куйырга, картотека эшләргә, чтоб кешеләрнең фотоларын һәр куйырга, фотоларын куярга оялалар. Бед неләрдән һәр беренә личный язып, фотоларга да безгә ябарыгыз, без куябыз шуннан инде уларның фотоларын. Үзебезнең берсе куйһак, кешеләр куя. Без куймаһак, кешеләр куймайлар WhatsApp'та. Шулай дип, уны группаһында улым шан адак үземнең Белорет районының үземнең Белорет дигән группаны астым, үзебезнең яктыкын. Әле теге Маргая апай 2 ел WhatsApp'та пара, ул әле эшкә киткән, Москвада эшләй бирә, уның группаһын тоже пара инде ярты ел. Мин шул группалар тоже ярты ел инде. Уңыштар нисек? Уңыштар бар. Менә Маргая апайның группаһында ул танышалар, кушалар. Бик яхшы. Бuna әйтәк, берәү профессор, доктор наук. Әйтәк, икенчесе әйтәк авыл тирәһендә эшләгән. Менә һезнең үзегезнең шунда әйтеп киткәнсә VIP клиентлары бармы? Бар, күп. Клиентлар айырыламы үзләренең менә? Айырыла дип без айырмаят, потому что без уларның фотоларын куябыз, үдәре кешеләр үдәре хайлап нитәләр. Менә әле без Иңзәрдә безнең яңа директор бар, уны клубтың мөдире инде, ул Илшат Зулкафович клубта күп менәләр үткәрә, мероприятияләр, чтоб яңадаклар после 30 вот әле без үткәргәйнек башта нисә тапкыр. Просто үдәбез генә. Кешеләр кимәйне әле после 30 дискотека у вас, кешеләр йөри башланды. Һәр беренә менә мин үдем звонить итәм. Кемнәрнең списогын алдым. Бүген килегез, кешеләр уялалар, без ир эзләп бармайбыз бит, уялмайынса диләр. Үзләре баралар бит. Үзләре кимәйләр беренче. Кимәнләр бер 3 тапкыр үткәрде. Егетләр гелә разный, Белорет, Абиалел, Магниттан киләләр. Киләләр. Но үдебекеләрнең өс кыдыкай утыра. Он егет килә беренче ташлай булды. Хәзер менә күмәкләшеп килә башлаганнар. Һәр берен сакырабыз, уялмай башлаганнар. Но күптәр уялалар инде. Ише менә авылларда дискотекалар юк. Шуңа яшьтәр менә WhatsApp'та яза 17 яшьлекләр, 20 яшьлекләр без танышаймайбыз, без дә таныштырыгыз дип. Бит клубтар гөрләп. Клубтар. Күрше авыллардан килделәр, Ситтән килделәр. Ситтән килгән кызны күреп калалар. Кайдан килгән инде матур кыз, кай районда кул? Кем ул? Кемдән балдыдымы, кемдән аңлаямы? Вот хәзер менә ондай нәмәләр юк. Юк, шу клубтарда дискотекалар булган, авылдарда вот
күптер танышларыны есіп йөрүмәтләріне орам буйлап. Шулай. Бердәм нәшрикә теләгән кешеләр әйтәһем килә инде. Әйдәгез бергә дуслашайык, катышайык, ялгызларны таныштырайык дип әйтәһем килә инде. Чөнки Мына әле көндә кешеләрнең мына теләге бар, мына ярдәм итәргә, әмма алар нимәнәндер куркалар, оялалар алар. Мына әйтеп киткәнсе бит инде без ир эзләп барабыз, менә без хатын эзләп барабыз. Нимәнән куркырга? Мына танышып та, дус булып яшәһәк тә, уже мына стимул, стимул бер дөнья булгас төрле хәл була. Барыбер ярдәм кирәк бит инде ул. Бер йомышың төшмәһә, бер йомышың төшә бит инде ул. Апа ягайлар бардыр инде әле көндә шундай уй менән яшәгән, таныштыру менән. Әйдәгез бергә бердәм нәрсәйек. Безнең халык яугир халык булһа, безнең егетләр, ир-аттар. Безнең халык катын кыдалында оялсаң куркап кала. Барыбер. Кызлар улайрак түгел, шулай бит. Хәтта Муста Кәрим дә әйтеп киткән бит. Шигырында бер шигырында әйткән, нимә дигән? Мин Ходай алдында баш имәнем дигән. Катын алдында, катын кыдалында баш идем. Bu nime'den kele? Bizden has belirgene has. Bulamda. Tanışak kavuşa gayla koraktı bastanıkında. Bana kildiler bugün. Yere kilgenler üstüne rahmetinde. Kalgan Qala rayonlardagi dimchilarga mürajaat etdim. Tanışu türkümlerine tanışak kavuşa gaylaga qo'shilishni so'rayman. Bergelep Bashqurtoston xalqining yang'izlarına yardım etdik. Kursi ülkelerdikine kimler tilekleri var, bizge haber ettik. Bikbay Nasiryanov, bulgan türkümlerde administratorlarım var, dimsiler var. Qala rayonlardan ve bulgan yaklardan dimsilerin birge toplap, общий baza danlık buldurup, sulaytып işlerge indi, kilecekte. Anlatıp gittiniz bitinde, kayda hede tabırga bula, kayda sığırga bula. Tanışak kavuşayık, gayla qorayık. Sulay bit. Ayy. Yer beyu tegende karşı kamanda edirleniş ediniz, sulay mı? Ayda sakırayık, kirmamet ülkörünler, rakım itegen. Компания «Башкирский гусь» предлагает мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на центральном рынке по адресу город Уфа, улица Цурюпы, 97 и в торговом центре «Башкирия Лайфстайл». Базар номер 1 по адресу город Уфа, улица Менделеева, 205А, а также на сайте bashguсь.ru. Hürmetli televizyon karavaçılar, hürmetli konaklar bizden oyun uçtuğu münazağına yetti. Akadır, tenke anayız. Başlap gittiğin uyak komandanan, birau, ikau, 21, 22, 20, ay bunlar iki oylap kızdılar ay. 20, sizin kuvvet mi, edrak mı? Bizde edrak indi. Birau, ikau, 3, 4, 5, 17, 17, 19, 20. Aşko, 21. Ben hızla beraber. Ayda katılır günah, hadi hadi.
Мен арағызда ең олы кеше боларақ, мен олай интернетта отырмай, мен Сарыфаны радио менен кілешлейм. Шунан соң, хөрмәтле милләттәштәр, без башкорттарды арттырырга тиешбез. Ысынлап та ул был заман бәләһе, заман кайгыһы. Ул өйләнмәй, кияүгә сыкмаган кешеләр бер яктан ел, бер яктан кыйын алырга караһаң. Балалары булырга тиеш, без дәвам итәргә тиеш бер нәселебездә. Шунан соң, хөрмәтле яшьтәр, егеттәр, кызлар, әдерәк контактировый булырга тиешбез. Без нимәнелер бире алыр өчен, без нимәнелер бирергә тиешбез. Кешегә әдерәк елмаянкырап, дурх-дурх йөргәнсә, әдерәк шайтыгыз. Һәм һәр ата-әсәнең бурысы баланы тәрбияләгән икәнең, һин әйтеп тукып торырга тиешсең, балам өйлән, 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 өйлән дип. Рәхмәт. Рәхмәт. Света, рәхмәт итәгез. Мин дә Гөлгөн апайның сүзенә кушылаһым килә. Хәзерге мәлдә яңгыз яшьтәр бик күп. Миңа әлеге мәлдә бер дә өйләнмәгән, 50 яшькә еткән егеттәр дә, кызлар да шылтырата. Шуның өчен инде яшьтән үк өйләнһеннәр. Теге яшь сакта хантыйсаң да өйләнмәһәң, һуңынан яңгыз калуыңда ихтимал тиләр. Шуның өчен гомер бер генә бирелә. Шуны ла матур итеп өйләнеп, кияүгә сыгып, гаилә корып, рәхәтләнеп яшәргә ясың. Картайган көндә бер-береңә карашып, утырып сәйсердә кеше булган яныңда. Рәхмәт. Бик матур безгә. Рәхмәт итәгез. Мин еще әйткем килә, мусульмандар чаты бар, аты күптәр хәзер мусульмандар не могут бер-берен табырга. Чат бар, онда яшьтәр дә, дурлар да. Дини кешеләр, Дини кеше чаты бар, могут обращаться тоже. Рәхмәт. Бик бай. Hürmetli Башкортстан халкы. Әйдә бергәләшеп, шул яңгызлар мәсәлән хәл итәйек. Ул торган социаль проблема инде. Авылдарыбыз бетеп бара. Кала районнардагы димчеләрдән явып көтеп калабыз. Танышу төркемнәрен админнарыннан. Бөтәгезләр таныша кауша гаилә карайык димчелегенә кушылуыгызды сакырам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Алтын һүзләр, бик матур һүзләр. Рәхмәт итәгез. Мен үдем яктан әйтәм килә инде. Катын кыз әсә бәхетен татырга тиеш. Ир егет инде үзенең балаһын һөеп, һөелеп яшәргә тиеш бит. Дөрес, афарин. Бик Бuna әйткәндәй, безнең республикаларына әле буна әсәлек капиталы бар бит. Хәзер атайдар капиталы сыгырга гына тора шулай лугас. Егеттәр, 3 бала, 700 тәңкә. Буна Шунан 40 яшьтә үткәс, холостекский бизнес булырга тиеш. Без өлгермәдек ага. Булһын, ана шул булһын ул әдрәк. Зур рәхмәт сезгә. Килгәнлегегез өчен. Бик матур, бик фәһемле, бик кәрәк һөйләшү булды. Нисә уйлайга дөрес булды бит бу. Килгән кунактарды инде әлбәттә без бүләкһез кайтармайбыз. Буна күрәгез. Серафимовский казмамыгы фабриканан матур йомшак күпереп торган мендәрдәр. Әйдә алкышлап китәйек. Шулай Башкорт энциклопедия гыйльми нәшрият комплексынан буна күрәгез энциклопедиялар. Шулай Зәйнәп Биешева исемендәге китап нәшриятнән була шундай китаптар. Һәм буны инде һәр башкорт эсергә тиеш. Буна минең өстәлемдән минең бер вакытта ла китмәй русча әйткәндә Иван сәй, Боланут диләр, ирҙәр сәйе, егеттәр сәйе һәм дә Мөҗәвир хәзрәттең сәйе диләр. Бул сәйде безгә Ишембай районынан, Макар урмансылыгынан ебәрделәр. Зур рәхмәт әйткә килә үзебезнең яңы һәм дә шундай матур дусыбызга, вагысыбызга. Сейдәр исеп яшәйек. Хөрмәтле телевизор караучылар, киләһе осрашканга тиклем исән, һау булыгыз. Безнең белән калыгыз. Сибәр яратыр. Һөйе урманына каратыр. Моңһуланып калган яңгызларды. Яңгызларды кем һуң яратыр. Яңгызларды кем һуң яратыр.